Thui basala hinkhe 3 second brush khaigrana. Mangkhango hinkhe ang sapan use khayo kono face wash ro use khaya. Sapan bani mangkhang su. Sebagai ke manai nyawi filter ni tei nalai ang filter ti phaya bench ma khaina tei jayang ge ben ma khayo tei nyawala ha gas lighter nana jaboke gas on khanai hor musang nai jaboke hor khaibela ke tei muthung rosna tui tongo haising rawan bangai helena jaboke lebu buti buronai karan fat komena jan faisis nirong menandi lebu bai haising ke mix teibo tui tung ha tau ke kap diklai nyai tui tung nawan bangai tui tung go modo 1 chamus roi nungke te wahamo fighting get tabun raw bai kok salasina. Good morning guys. Bahai tong bai khai u kaham no tong banya ni ang bu kaham no kan raw video no skip kai hoi paithak Jora nai bitong bi tabu ke jimo thangani ready ing pala ha jumper ro muffler ro sma tei siu kesang mani soita khosing ang bicycle banya daily jimo thango ke bicycle tikhlai nagra gate khulogra asa gaijak bayre gezi mo thangai sinai nero bang mai basa lama rong nai tung basti tabu gezi mo Jodi pura tangnai rong nero boro join khai bai bai nale ang tabu jimo sokala ha ge thang tongo intala saka si jim ge ha step ka sai tongo good morning Phadi hinge gym khain chkang kisa sa warm up khaina laina
nrok bo warm up rok khai bai ke cardio khai di Jodi gym khai hinkhe karon cardio khai mani song running khai pur rok je leng mani rak ma rok mo mani kaham mo mani bangi leng ya khanai tini bisi khaya dumbbell press exercise mi no khanye cái gym bay hả cái gym bay hả cái tao cái nó thằng này mà lại cái gì này cái giang sẽ có sau thằng bà đọc xong liền rồi đó cái bà đầu thằng ấy mà lại cái gì này gym này nó sọc phải là tao cái tóc tây đồ trong breakfast này bao người breakfast ready ngah ani tao cái breakfast ai nagra nó buổi ngoài cái exercise khai bây giờ cái tóc tây bay thà lấy ra được protein manai jaat exercise khai ăn chẳng phải sao đấy hay cái exercise khai bây phải sao đấy okay guys ang breakfast bukai bay ka gani 25 exam tanggo nyang ta tu koi porwa nang nai gang tini ni blog or no end khai nai I hope no video nai to za khana and channel lu kwtal linge subscribe khana ne ta pokdii dai ki no malai le next vlog bye bye Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद। Nowadays nothing really excites me.